Dobra večer i dobro popodne. Pozdravljam nas na još jednom druženju u okviru Filozofskog teatra. Jednom od posljednjih, kao što pretpostavljate, još par mjeseci nadamo se da ćemo uspjeti izvršiti svoj plan. Večeras s nama nije Srećko Horvat koji nažalost nije mogao doći zbog korone, ali imamo jedno veliko i dvostruko iznenađenje, kao što bi rekli u posljednjim prilikama. Već dugo je Srećko najavljivao da će nam gošća biti Renata Salecl, koju večeras pozdravljamo. Evo, konačno je stigla na Filozofski teatar. Ali s nama je Boris Buden. To je, dakle, on će moderirati večerašnji razgovor. Ali evo, za sve nas ovo će biti stvarno jedan dvostruki, znači i užitak i izazov. Hvala vam puno za što ste došli večeras i pristali biti naši gosti i nadam se da ćemo poslije nastaviti razgovor svi skupa. Hvala. Hvala. Eto vidite, mala promjena, inače vijest od Srećka Horvata da je u redu za sada. Dakle, sve je sasvim slučajno da sam ja preuzeo tu ulogu i ja ću dakle moderirati razgovor s Renatom Salecl, koju dugo godina znam, a veže nas između ostaloga i jedan interes za psihoanalizu iz 80-ih. O tome ćemo naravno razgovarati. Da napravim jednu malu, neobičnu stvar, pa da prije nego počnemo razgovarati, kažem dvije riječi o prevodilici. Dakle, knjiga je prevela ju je Anita Pekić-Stantić, koja je profesorica južnoslavenskih jezika na fakultetu u Zagrebu i slovenskog, koja intenzivno prevodi sa slovenskog i engleskog i ona će uskoro prevesti i drugu knjigu. Engleski naslov je koji? A passion for ignorance. Dakle, why we choose not to know and why. Eto vidite, već smo počeli, dakle, strast za neznanje. To će biti jedna tema. Da počnem tako, ne izravno o životu i djelu, nego o nečemu što zapravo i mene jako interesira i motivira, a to je ta scena u kojoj ti postaješ filozof, otkrivaš psihoanalizu, slovenska scena i 70-ih i 80-ih, pogotovo kad je riječ o interesu za psihoanalizu. Znaš da ovdje kod nas u Zagrebu svi smo bili nekako za frankfurtsku školu, više ne za strukturalizam, Lakana i tako dalje. Kada se dogodio u Sloveniji taj obrat prema strukturalizmu, Lakanu, i otkuda zapravo taj interes tako specifičan i tako intenzivan pogotovo kad gledamo jednoj u Sloveniji 80-ih, također intenzivnoj kulturnoj sceni na svim razinama, Irving, Neue Slovenische Kunst, Laibach, retroavangarda i tako dalje. Kada zapravo dolazi do tog obrata, odnosno interesa za lakanovsku psihoanalizu? Tako, imali smo sreću da smo tad živjeli na neki način, jer su baš bile to krasne godine. Ja sam studirala filozofiju u početku 80-ih, baš je kod nas na studiju filozofije bilo puno frankfurtske škole, znaš, bilo je puno i marksizma, zanimljivo, mislim, predavao je profesor Debeljak i on je uvijek nekako interpretirao marksizam i kroz frankfurtsku školu, Božidar Debeljak, i kad smo recimo studirali, mene je počelo sve više nekako brigati pitanje kako se pojedinac identificira ili ne vlašću. I tada sam kao studentica počela da intenzivno se bavim Foucaultom. Tako Michel Foucault mi je bio prvi teoretičar koji me jako zaintrigirao, ali onda u Foucaultovom radu nisam našla neki odgovor na neka pitanja subjekta
u smislu nezavednih poricanja, kako zaista kako kažeš? Nesvjesnih, ja. Nisam nekako mogla se interpretirati baš identifikaciju s vlašću ili s nekom ideologijom, ali u isto vrijeme jako mi je bilo interesantno studirati i Louisa Althusera. S time smo se puno bavili jer istovremeno ja sam studirala i sociologiju i tamo je Rastko Moćnik baš bio fenomenalan profesor i puno je on nam predavao Althusera, baš to mu je bilo. To je teorija ideologije koja se recimo ovdje potpuno je bila zanemarena, manje više. Da, ali za nas je bilo nekako nužno da si interpretiramo šta se dešavalo u društvu. Znaš, tad je bilo na neki način kod nas bio je već moment kad smo imali recimo Milana Kučana kao šefa partije koji je već prihvatao neku ideju da razmišljamo o nekim slobodnim izborima. Mislim, oni ne bi to počeli ako ne bi bilo pritiska opozicije, znaš, tako da opozicija bila je bitna. Da. A kad je reč o tom pritisku, onda je tu, znamo svi, uloga Mladine igrala ogromnu ulogu, ali između ostaloga i u tome da su teoretičari dobili priliku da pišu unutra, da svoju teoriju približavaju društvenoj stvarnosti, što je rezultat ove knjige, odnosno ta knjiga je zbirka kolumni, je tako? Da, i svoj prvi tekst u životu napisala sam za Mladinu. Imala sam neku strašnu sreću da sam radila kao studentica u nekom istraživanju kako se ponašala omladina u Jugoslaviji i nekoliko novca je ostalo i onda sam ja imala ideju da napravimo jednu specijalnu analizu kad je vlast počela da doživljava omladinu kao dangerous, nevarno, opasno. Znaš, i gledala sam da uvijek je to bilo oko momenta muzike. Recimo u 50-im jazz, onda dođe rock i onda dođe punk. Na neki način kad se mijenjala kulturna scena, vlast se jako je bojala da će se omladina, baš intelektualna omladina nekako da se razvede od radničke omladine i da počne da se previše interesira za ideje zapada. Pa znaš i isto da kritika savremene umjetnosti koju je recimo kraju 60 godina je napravio Tito u jednom pismu koje je baš i bilo nepotrebno da se briže on o tome. Premda nije bilo te zavrocvjetala zapravo i rock, i punk, i apstraktna umjetnost. Dakle, bila je veoma ambivalentna ta scena, ali mene sad interesira to iskustvo, to je krasno, to je slično mom isto formativnom iskustvu, da prvo zapravo adresiraš ne usko akademske krugove, nego publiku, društvo sa nekakvim dodatnim kritičkim, društveno-kritičkim interesom. Kako je tvoje iskustvo pisanja kolumne upravo kao teoretičarke? Da li imaš osjećaj da nešto od teorije žrtvuješ ili zapravo u tom mediju i pod tim pritiskom, a na to ćemo doći kasnije, nešto i dobijaš? Kako je tvoje? Da li ljudi bi rekli, je li to sada popularizirana teorija, ono što bi se reklo, za djecu, pojednostavljan, ili je to nešto drugo? Pa, mislim da je kolumna jedan zanat. I to je neki zanat koji trebaš malo da naučiš, jer ovdje trebaš neke koncepte, teoretske koncepte da ti ilustriraš na način kako neko obično ljudi mogu da čitaju. I ja uvijek u kolumnama adresiram neka pitanja koja su društvena pitanja i gdje recimo postoje neke knjige koje su možda o tome reflektirane, tako da kolumne su mi ponekad i na neka paralelni svijet kad ja radim na nekoj knjigi, recimo sad pripremam neku novu knjigu o pitanju apatije.
ne znam ako to zove, kako... Apatija. Apatija, ja. To i političke apatije, psihičke apatije u savremenom društvu i sad recimo nekoliko sam kolumna napisala već koje se bave tim pitanjem, ali pitanjem u sadašnjoj političkoj situaciji recimo. Kod nas pa i u Rusiji i u sličnim državama. A kako ide taj odnos, mislim, ono što sam baš htio, da li imaš osjećaj da nešto pojednostavljuješ ili kad je riječ o teoriji, u kolumni, ili misliš da zapravo u tom promijenjenom jeziku nešto dobijaš? Pa mislim da nešto dobijam, jer malo sam više opuštena kad to pišem, više uzmem neke ideje iz svakodnevnog života, znaš, pa mogu da brzo reflektiram na neke i političke događaje. Tako da meni odgovara oboje. Mislim, ne bi željela čitav život da pišem samo kolumne, jer isto tako neki je stres, znaš. Trebaš da imaš neki nivo, da ljudi nekako i očekuju, pa mislim da pišem sad na recimo 6 sedmica i to mi je okej. Jedna od tema kojom se baviš u ovoj knjizi i u tvojim kolumnama je pitanje učinkovitosti, efektnosti ili da li misliš da ta teorija kad krene u javnost i u šire društvo ima neki učinak? Da li nešto mijenja? Ja mislim u negativnom smislu. Sad ima već puno knjiga koje su pokušale da nekako slijede tim idejama kako da postaneš više produktivan i u jednom tekstu ovdje baš citiram Karl Siderstrom, to je jedan mlađi profesor iz Kopenhagna. On i njegov prijatelj Andrej Spicer iz Londona odlučili su se da su jednu godinu živjeli tako da su slijedili svim tim rules, pravilima, tim novim pravilima, recimo iz raznovrstnih knjiga o uspjehu, kako da postaneš efikasniji. I jedan mjesec su recimo slijedili jedni teoriji, drugi mjesec drugi teoriji, išli su u fitness, pa budili su se, ne znam, u 4, znaš, pa meditirali su, pa mijenjali su i tijelo, pa i svoj seksualni život su pokušali da malo tako spice up, znaš, tako začine sve to, ali na kraju bilo je katastrofa, mislim, uskoro su se razveli, nekako su žene još proživjele, ali jedina stvar što su napisali, one su objavili knjigu kako su to radili, šta se dešavalo, i jedina stvar koju su nekako efikasnije uradili da su više napisali. Mislim, ipak su više napisali, jer su imali neke, znaš, neka pravila koliko sata, bilo šta se dešava trebaju da radi, ali sve ono, fitness su opustili, one seksualne isto tako su opustili stvari. Ima jedna anegdota koju on priča, ti ju spominješ, a to je kada mu je susjed došao i zamolio ga da mu pričuva dijete, jer on ide jogging. I onda pitao, dobro, koliko? Kaže 2 sata, ja jogiram 2 sata. I onda on sebi postavi pitanje da li bi on to isto tako mogao da dođe do susjeda i kaže da pričuva njegovo dijete, da mu kaže, a ja ću sad 2 sata ležati u krevetu. To je taj odnos između što je to bilo klasično slobodnog vremena i radnog vremena. Nekada u svijetu industrijske moderne znalo se. Dan je imao svoj, kako bi se reklo, schedule, potpuno strukturiran. Dakle, ljudi su i njihovi životi su bili strukturirani, podijeljeni između mjesta rada, vremena rada s jedne strane i ono što se zove odmor, spare, dakle, slobodno vrijeme i tako dalje. To je potpuno kolabiralo, nema više nikakve razlike. Što je, otkuda taj kolaps
i vremena u kojem više ne znamo kad radimo, kad se odmaramo. Što je uzrok? Otkuda taj ja ne znam je to problem, a to je način života, way of life, kultura. Da, ti i ja smo se puno bavili ideologijom neoliberalizma i znaš, mislim, neoliberalizam baš je uspio u tome da je interpelirao subjekta u radnika od toga koji misli da treba u radu da uživa, znaš. Tek sad dolaze neke prve knjige koje kaže pa ti ne trebaš u radu da uživaš, znaš. I onda je bilo jako dobar dio te ideologije je bio da recimo da su se ove razni radovi koji su jako loše plaćani, recimo ti radovi u kulturi ili sva ta kreativa, da se to nekako interpretirao kao da tamo još više uživaš. Jer ti tako uživaš time, tako možeš da si ekspresivan, ne trebaju da te plate. I ovdje na neki način neoliberalizam je uspio i u tomu da se jako puno svi bavimo oko toga šta smo mi pogrešili, gdje mi nismo dosta radili, gdje mi nismo bili dosta dobri. Malo prije pandemije sam bila u Čilu, znaš, prije što se promijenila vlast i tamo smo imali neku saradnju, neki istraživački zajedni rad i jako me zanimalo kako recimo u toj državi koja ima puno ljudi koji rade jako puno, jer tamo je 46 sati tjednom je obični radni tjedan, ali svako radi još više, znaš. Pa psihoanalitičari i sociologi mi kažu da i ovi baš obični radniki, recimo, tako su se identificirali s tom Pinočevom ideologijom, koji bi bio baš prvi. Neoliberalizam počne tako, preuzme ga iz tega čikaške škole, znaš, on je zaposlio te ljude koji su se tamo školovali i kažemo mi psihoanalitičari da puno ljudi tamo se uvijek pita šta sam ja pogrešno uradio, znaš. Ti nemaš nikakve šanse da promijeniš nešto u svijetu, u svojem životu, ali ti uvijek misliš da trebaš još više da radiš, da još na nečemu bolje, da se nekako više, recimo, iskazivaš na radu. Ali zanimljivo mi je bilo i to, kad mi kaže neki psihoanalitičari koji su radili sa ljudima koji tako srednje klase, kako ljudi znaju da žive nekakve paralelne živote, znaš. Ti kroz dan slijediš ideologiji uspjeha, pa i toga kako da si sve produktivan, tako. Kroz dan ti jedeš vegansku hranu, ideš recimo u fitness, pa dobro radiš i tako, ali kad dođe noć, ti si drugi čovjek, znaš. Ti piješ, ti uzmeš drogo, bilo šta, kao da ti si toliko već radio na tome da si idealan kroz dan, a u noći sve se zaboravi. To su, u biti knjiga na neki način jest jedna vrsta fenomenologije svakidašnjeg života neoliberalnog kapitalizma i podsjeća nas na nešto što zaboravljamo jer smo se naravno potpuno identificirali, pa onda možemo misliti ovo mjesto, nekad je bilo kazalište, tu su ljudi poslije rada odlazili u područje kulture, sada je to dio kreativne industrije, također i svi ljudi koji tu rade su pod sličnim stresom samooptimiranja, ali ti opisuješ zapravo jedan cijeli niz fenomena od doživljaja na dječjem igralištu do vožnje automobila. To je svijet konstantnog stresa i pritiska. Primjer dječje igralište. Dakle, iskustvo s djecom. Oboje imamo djecu, međutim, jedan veliki broj mladih ljudi koji u najboljim godinama danas ne mogu si to više priuštiti. Što nam govori taj odnos, ti citiraš Alenku Puhar, odnos prema djeci, problem ovog društva neoliberalnog kapitalizma u razvijenom, naravno, ovom zapadnom njegovom dijelu, sferi s djecom.
Da, mislim, u Sloveniji je tako, kad imamo desnu vladu, onda oni tako u riječima puno pričaju o djeci. Baš sad imamo vladu koja bi željela da nekako mi se kopiramo Mađarsko s tom idejom da imaju ljudi više djece i tako dalje, znaš, to je stravično. Imamo izbore za nekoliko sedmica i nadam se da se nešto promijeni. Ali taj diskurs oko djece kod nas pa i drugdje mijenjao se baš u zadnjim, recimo, 20-30 godina, kad je postalo to na koji način treba da se ponaša majka, baš stravično. Na neki način neka kulpabilizacija se počela proizvajati oko toga, mislim, u Sloveniji ja ne znam, nemam nijedne prijateljice koja je imala majku koja nije radila, znaš. Mi smo živjeli u životu gdje su baš sve majke radile, možda u nekom malom selu, ali u gradima sve su majke su radile. Ali nekako nisu se baš puno brigale oko djeci, da tako kažem, mislim, za djecu se brigala škola. A to ne znači da nisu nekako raspitivala šta se dešava, ali niko nije posle podne imao još jedan rad sa djecom. Mislim, ti si trebao sam da se brigaš oko svoje škole. To je bio ženski, to je ono što se danas zove care, to je bio ženski rad. Usput, Slovenija je imala najveći stupanj zaposlenih žena u Evropi još 90. Dakle, viši stupanj nego ne znam, Norveška i Švedska. Ali šta nam to znači dvije stvari? Rad koji je tipičan za žene s jedne strane, a s druge strane socijalna država sa svim welfare state, sa svim svojim mehanizmima i institucijama. Što je neoliberalni kapitalizam napravio u tom području? Ja, recimo, oko djece sad, mislim da sigurno je slično ovdje, posle podne čitava se familija bavi djetetom, znaš. Ako je neki, recimo, da su nekog srednjeg klasa, razreda, onda ti šetaš dijete od jedne aktivnosti do druge. Pa tako, zbog toga sam ja neke tekstove o tome napisala, pa i to igralište što si ti pomenio, za me kao majku bila je potpuna trauma, znaš. Tamo je tako kompetitivno kod nas, u Sloveniji, znaš, mislim. Moj sin bio malo spor o tome kad je išao na tobogan. Tako, on je malo išao, malo gledao, tako, a one drugi roditelji mi kažu, pa taj dječak ne razume, ti trebaš da ideš na tobogan i brzo da se spustiš. A ja kažem, pa kamo se nam žuri? Pa kaže oni, ti mogli bi se više puta da se djeteta spuštaju, ako bi on malo brzi bi on dođe na kraj tamo gleda, znaš, a drugi malo čekaju. Pa ja kažem, pa mi svi ovdje gubimo vreme, mislim kamo da se on na jedan sat, ne znam, 20 puta ili 10 puta pušti po toboganu, mislim, to je bez veze, znaš. Ali nisam došla nigdje, to jako su bili tako bez veze, tako da sam odlučila da sam platila nekom da je išao. Reci, ali to je isto zanimljivo, to je ogromna tema, kaže se da živimo ono što se zove age of surveillance, nadgledavanja svega, i gdje društvo samo funkcionira, tako to znaš kada je, i tu dolazimo na koronu, kad su ljudi jedni druge kontrolirali, nije trebala ni policija, ni tajna policija, niti ništa. Kakva su tvoja iskustva upravo s te strane u Sloveniji? Recimo, i sad dolazimo, jel, čovjek je čovjeku virus, na razdoblje pandemije, na činjenicu da je ta bolest promijenila naš način života, razumijevanje, vjerojatno i teoriju i tako dalje, a da mi tek sad pokušavamo shvatiti u kojim dimenzijama je došlo do promjene, a jedna je i ta dimenzija, ta nadgledavanja, kontrole koja funkcionira kao samokontrola društvena.
Da, trebam da napomenem da je ta knjiga nekako sažetak dvije knjiga. Prvi dio je taj o neoliberalizmu gdje su tekstovi koje sam pisala izvirno za časopis Delo. U knjigu sam dala samo one tekstove koji na neki način analiziraju neku situaciju koju još živimo, tako da su još aktualne stvari kojima se još bavimo, a drugi dio knjige je jedna moja mala knjiga koja je izašla u Sloveniji za vrijeme pandemije. Napisala sam ju za vrijeme pandemije i baš u toj knjigi sam se pitala kako je pandemija promijenila društvo i čovjeka, znaš. I tamo sam počela da analiziram te probleme u komunikaciji, pa taj nadzor, surveillance, kao što kažeš. I jako mi je bilo interesantno kad gledam recimo televiziju, u nekom trenutku puno smo imali nekih komentara kako ima previše Slovenaca koji uživaju, znaš. Koji kao uživaju, sad imamo pandemiju, imamo lockdown, to da ti uživaš, to je strašno, znaš. I onda neki su ljudi šetali oko Blejskog jezera, pa i našog malog mora, znaš. I tako onda gledam ja, pa gledam jedan kanal, pa drugi kanal, pa uvijek se isti ljudi šetaju, znaš. Onda vidim da su uvijek kazali neki isti kratki film. Pa jedna familija je imala piknik kod neke, ne znam, reke, bilo koje. Ali za nekoliko dana naša vlast odluči da, jer previše ljudi se šeta oko Bleda, znaš, trebamo da imamo još gori lockdown. Tako da ti ne možeš iz svoje zajednice, ne? Ti si samo mogu da se šetaš u svojoj općini. Ja, ako si išao u drugu općinu, to si trebao imati ne znam koliko dozvola, znaš. Moja majka je živjela u opštini blizu granice, austrijske granice, pa to je bilo strašno. To sam imala dokumente, ne znam koliko, cijelu mapu sam imala za sebe, pa i sliku da je, koliko je imala godina i ne znam šta. Znaš, i onda su uveli kod nas jedan zakon koji je bio potpuno lud, da ti si, ako nisi imao nekog bolesnog ili jako starog roditelja u druge opštini, ti si mogao da ideš u drugu opštinu samo ako si bio vlastnik tamo nešto, neke kućice ili nešto, ali ne da uživaš, a samo da radiš, znaš. Tako, uvijek si trebao da napiše da je pukla neka, ne znam, cev ili nešto tako, onda si imao dozvolu, znaš. Ali, mislim, to pitanje užitka, to nije bilo samo u Sloveniji. Kad sam čitala francuske časopise, tamo su se pitali, jer nekoliko je njihovih slavnih pisateljica počelo da objavljiva blogove o tome kako proživljavaju pandemiju na svojim vikendicama, znaš. I onda su tamo opisivale lijepu naravu i slike i tako, i onda su kao counter-attack siromašni Parižani počeli da objavljivaju slike svojih groznih stanova, malih stanova i kako da vidio samo drugi zid kad pogledaju kroz prozor. Ima li čovjek još pravo na ljenost? Ne. Nema više. Ne. Možeš li si zamisliti Oblomova, dakle, paradigmu čovjeka koji ništa ne radi, koji je, dakle, paradigma ljenosti u današnjem vremenu? Mislim, možeš. Mislim, prije nekoliko godina prevedena je u Sloveniji, napisana je bila jedna knjiga u Francuskoj, izašla, ne znam, Matlin, kako se zove, autorica, u tom pravo na ljenost, kako da kažete to? Pravo na ljenost. Na ljenost, da. Ja. I ona se zaposlila u jednoj firmi i odlučila se je da čitavu godinu ne radi ništa. Znaš, da ne radi ništa, zaposlena, ali iz tega je napisala knjigu kako ne raditi ništa. Znaš, i uspjela je, baš nije radila ništa čitavu godinu, znaš. Onda knjiga je bila baš veliki bestseller oko toga kako ne raditi ništa.
ona je napisala drugu knjigu s kojom je imala malo više problema, kako se ne isplati imati djecu. Ali imala je 2 djece, tako da za sve je bilo veliko pitanje. Znaš, nešto mi sad pada na pamet, kad ponovo spominjemo tu djecu, o psihoanalizi. Ako znaš jako dobro da je jedan od glavnih tih koraka Freudovih otkriće dječje seksualnosti, to su 903. Dreieabhandlungen, 3 rasprave o seksualnoj teoriji, ali ako možeš zamisliti danas, ako tvrditi to što je prije 100 godina, više od 100 godina tvrdio, da su djeca seksualna bića, da li si ikada razmišljala o toj mogućnosti da bi Freud mogao biti zabranjen u skoroj budućnosti, ili Hegel koji tvrdi da djeca nisu nevina? Što je sa tim sa nečim, kaže se da u prosvjećenom svijetu tabuji nestaju i tako dalje, ali čini se da postoji jedan regresivni moment onoga što se njemački kaže Denkverbot, tabuizacije čitavih područja. Ja, budući se zanimamo za psihoanalizu, samo čekam kad će jednoga dana reći da se ova knjiga više ne smije čitati, da se mora povući iz prodaje. Pa, mislim da se to neće, ali desilo se već. U Rusiji su Freuda blokirali za vrijeme stalinizma, to se sjećaš. Ali mislim da sve više je sada potrage po psihoanalitičkom i pomoći i analizu, tako da recimo baš sam bila u Francuski, moji prijatelji psihoanalitičari rade toliko što još nisu radili. Recimo, psihijatra ne možeš da dobiš, jer je sad za vrijeme pandemije toliko ljudi imalo toliko problema, tjeskobom, depresijom i sličnim, ali oko djece zanimljiva debata se sada dešava oko pitanja recimo dječjeg izvora seksualne identitete. Jer u Ameriki počinju jako rano sada, recimo, ako dijete počne s pitanjima da li možda nisam u pravom tijelu, mnogi roditelji, recimo, jako brzo pokušaju da proveju ovu hormonsku terapiju, ali u Francuski debata je malo drugčija i mislim da je interesantnija, jer francuski psihoanalitičari se pitaju da li nije se nešto promijenilo u odnosu roditelji dijete. Znaš, to pitanje da li sam u pravom tijelu, to je nekako konstitutivno. Puno se malih dječača i djevojčica počne pitati, pa počne da kopiraju možda za neko vrijeme brata ili sestru iz, recimo, dječaci, da imaju neki moment da se igraju kao da su majka i slično tako. Tako, francuski psihoanalitičari, mi imali smo jednu konferenciju gdje smo to debatirali, su se pitali da li danas roditelji prebrzo želju da ispuniju želju djeteta, znaš, da ne dozvolio za to mjesto preispitivanja, da mislio ako djece nešto kaže, da trebaju u jednom trenutku da nekako se pozitivno odgovorio i da recimo organiziraju već neku hormonsku terapiju i slično. A i drugo pitanje je bilo recimo oko tih pitanja identiteta, recimo šta želimo recimo u ljubavi. Sve to su pitanja o kojima su psihoanalitičari puno se raspitivali, recimo kad su pisali o neurozi. Da li sam ženska, da li sam muški, koji mi je objekat želje i slično. I da na te probleme danas ponekad odgovaramo time da se pitamo, možda sa mnom nije nešto u redu, znaš, možda nisam u pravom tijelu. Ja ne negiram
problem transgender, transsexual i tako, i nisam protiv prava da ljudi mijenjaju biološki seks ili da se čuti, da imaju ideju nekog izbora drugog seksa nego u kojem su se rodili, ali mislim da ne smijemo zaboraviti tu problematiku, intersubjektivnu problematiku, pa i te komplikacije, recimo, nesvjesnog, koje još postoje. Ne znam da li znaš da je zapravo krajem 20. u Sovjetskom savezu je znanstvenici i ostali pokušali su riješiti želju čovjeka, dakle pozitivno razgovarali su, koji je htio promijeniti, što bismo danas rekli, gender. Dakle, to je također jedna dosta dugo, već 100 godina tema koja se pojavi pa se onda potisne. Mene sad zanima, opet kažem, te regresivne tendencije ako hoćeš, u zapadnim društvima. Kaže se da danas živimo u postsekularnom društvu. Ljudi misle da je religijski fundamentalizam negdje daleko tamo u nekakvim islamskim državama. On dolazi iz samoga srca zapada, tako, i znamo da i kod nas, i tako dalje, i tako dalje. Što nam to govori, dakle, potencijal regresije i gubitka slobode u neoliberalnom kapitalizmu? Otkuda dolazi taj potencijal? Pa, mislim, sama diskusija oko slobode jako je postala komplicirana sad baš za vrijeme pandemije. Ti si vidio koliko je bilo debata oko toga da li, recimo, pojedinac ima pravo da slobodno odlučuje da ili ima masku ili nema, da se cijepi ili nema. To si vidio, recimo, to je bila neka interpretacija slobode koja je jako neoliberalna. Jer ovdje kad živimo u nekoj situaciji koja je društvena, to je pandemija i društveni problem, ne možeš da svaki se odlučiva da za sebe bira. U knjigi koja sad izlazi za mjesec dana ovdje, taj strast za neznanjem, ovdje ja to zovem ikeizacija društva. Ikeizacija. Ja. Kao što u Ikeji, znaš, trebaš da sve radiš sam, ne? Ti tamo, mislim, radiš baš sve sam, pa i kad dođeš kući s robom, trebaš da radiš sve sam, čitav zanaš, trebaš da znaš. To je isto tako danas ta ideja da ti za sve trebaš da se brineš sam i za svoje zdravlje. Ne? Kad se ti razboliš, ti si na neki način kriv što nisi dobro živio, previše, ne znam, si radio ovo, premalo jeo ono, znaš, pa i trebaš da radiš i sam da se nekako liječiš. Ti studiraš što trebaš da radiš, ti postaješ svoj liječnik. Ponekad ti trebaš jer nemaš dostupa, recimo, do dobrog liječenja, ali ta ideja da si za sve odgovoran sam, mislim da je utjecala na jako veliki porast ljudi koji su, recimo, bili skeptički do vakcine. Kod nas u Sloveniji to je bilo stravično. Mislim, možda je da je 60% ljudi sad cijepljenih, ne znam, ako smo već tamo, ali cijepiva je bilo toliko da je, mislim, ne možeš da vjeruješ. To je Lacanova teza, strast za neznanjem. Dakle, strast postoji, ali ne za znanjem, nego za neznanjem. Ti u knjizi navodiš taj slučaj Fukushime u Japanu, kada se ispostavilo da je jedan dio društva shvatio to ozbiljno, jer da je došlo do te katastrofe i ponašao se tako kako bi se što bolje zaštitio. Međutim, druga polovica društva ponašala se kao da se ništa nije dogodilo. Naravno, nije bila riječ o onima koji su bili neobrazovani negdje u provinciji, nego naprotiv, ti koji nisu uzeli tu katastrofu ozbiljno i nisu željeli o njoj ništa znati, su bili urbana populacija, obrazovana i tako dalje. Otkuda to? Da, to je jako zanimljivo. Baš sad imam jedno istraživanje, imamo zajedno sa Japancima oko pitanja uspomene na neke traumatičke doživljaje. Jer
kad sam bila, malo prije pandemije sam bila u Hirošimi i tamo sam na univerzitetu radimo oko tog pitanja uspomene i recimo ista stvar kao što oko Fukushime, to da su neki ljudi negirali šta se dešavalo i tako, slična stvar se događa još i događala se je oko bombardiranja Hirošime i Nagasakija. Tako da danas su ti ljudi recimo koji su proživjeli bombardiranje stari oko 85 godina, hibakuše ih nazivaju, imali smo sreću tamo da smo ih nekoliko intervjuali. Zbog čega su oni negirali recimo da su bili blizu radijacije? Zbog toga je kulturno bilo nepodnošljivo da su možda oni ozlijeđeni na neki genetski način. Recimo, tvoja djeca ne bi mogla se ženiti ako bi znali da si recimo ti kao roditelj bio negdje blizu radijacije. Nisi bio ozlijeđen možda, ali možda nešto u tebi se mijenjalo. Pa i drugo je političko pitanje, to je država koja je bila žrtva bombe, ali oni su jako u dobrim odnosima s Amerikancima, imaju tamo i bazu i sami imaju puno ovih elektrarna, tako da je to neka tema o kojoj se još ne želi puno govoriti, ali oko tog negiranja, pa to vidimo svugdje, pa i kod ovog rata, recimo u Ukrajini. Ja sam bila pozvana u februaru da dođem u Kijev, da imam predavanje tamo u Muzeju savremene umjetnosti Pinčuk centar i željeli su da predavam, oni su mi baš kazali da jako si želio da predavam o tjeskobu, mržnji i ljubavi. Malo se mi je bila tako čudna kombinacija, to sve nekako pa mene je interesiralo me da idem tamo, više puta sam bila u Ukrajini pa i preveli su mi knjigu i tako, ali ja njim kažem pa rat, tamo kod vas će doći do rata i oni mi kažu ne, neće biti rata, pa bez veze, dajmo da fiksiramo datum i tako, znaš. To je bilo nevjerovatno nekako zanikanje. Ali ti dobro znaš da je tjeskova Freudu odnos prema smrti. I kod Heideggera i tako dalje. To je dakle bila vjerojatno daleko dublja priprema na ono što slijedi, što bi se reklo nesvjesno, svjesno su mislili da rata neće biti, ali je tjeskova najavila. Ja, ali kod Freuda je tjeskob i odbrana od toga da se trauma ne bi desila. Recimo, Freud 2 puta piše o tome da su recimo neki ljudi imali nesreću vozom i onda recimo da nisu bili strašno ozlijeđeni, ali uvijek se boje iti vozom, jer ta tjeskob kad se pojavi, Freudova ideja je da tjeskob se pojavi kad je trauma već prošla, da se neka druga trauma, da bi se nekako pripremio da bi očekivao drugu traumu. Polako sam to govorio, jer ovaj rat, da odmah ne krenemo u to i ne želim isto odmah direktno pitati, nego posredno. Čovjek je čovjeku virus, je jasna aluzija, homo homini lupus, Hobbes, to je vrijeme građanskog rata u Britaniji, teorije Levijatana i društvenog nastanka društva iz traume rata u biti i ono što se zove prirodno stanje, dakle prije nego što će se sklopiti društveni ugovori, dalje nas je pandemija dovela u blizinu nekog toga što je Hobbes razmišljao, što je on razumijevao kao prirodno stanje, bellum omnium contra omnes, kaos, da se postojeći državni institucionalni organizmi raspadaju, a da bi trebali nekakvi novi. Ali u ovom trenutku
ova aluzija je u naslovu, jel, što bi se reklo, adresirana je pandemija, a onda se dogodio rat. Prirodno stanje. Ja, ali ti se sigurno sjećaš kako je prvi diskurs kad se pojavila pandemija bio da imamo rat sa virusom. Znaš, i to sam, u knjigi sam to analizirala, taj diskurs, jer taj diskurs je na neki način nije bio potpuno nov. Ja se sjećam da sam jedan put vidjela negdje u jednoj antički trgovini knjigama, antikvarijatu, jedan broj National Geographic iz 80-ih godina koji je imao na prvoj stranici sliku tijela čovjeka, a napisan je bio naslov rat iznutra u tijelu. To je bilo u početku 80-ih godina kad je imunologija se nekako počela više razvijati. Ja, bila je nekako više prisutna i unutra te slike bili su virusi i bakterije kao teroristi, a male crvene cijelice, krvne cijelice, kako kaže? Hvala. Ja, no te su bile dobri vojnici, znaš, tako da rat je bio već dio diskurza imunologije u medicinski, kako se recimo taj diskurs nekako prezentirao u javnosti. Sad, kad je počeo taj diskurs oko virusa i rata, da imamo rat sa virusom, zanimljivo je bilo dvoje. Prvo, taj diskurs je, mislim, virus nije nama zakazao rat. Virus nije pričao, znaš. Mi smo napravili tu sliku rata sa virusom i zanimljivo je bilo na neki način taj diskurs. Zašto taj diskurs? Znaš, taj diskurs je imao neku drugu ulogu, neku društvenu ulogu, da je na neki način počeo da interpretira i odnose na drugi način. Mi smo bili nekako interpretirani kao da imamo u sebi neko oružje. S tim oružjem ti možeš da ubiješ nekog drugog, znaš, pa recimo zanimljivo, Achille Mbembe u početku, ta kamerunski američki filozof, napisao je da baš kod pandemije smo vidjeli da je neoliberalizam u bistvu nekroliberalizam. Ne? Nekroliberalizam u tom smislu da on kaže neoliberalizam uvijek bira koga možeš ti da žrtvuješ, znaš, one siromašne, stare, pa baš recimo stari ljudi su bili neproduktivni bio. Ja, ili ne znam, hendikepirani ili nešto tako, ili imigranti, mislim to imaš čitavu hijerarhiju ko nije vrijedan zaštite. Recimo kad gledam slovenačku scenu, kod nas mi smo baš žrtvovali stare ljude u početku, u prvim fazama pandemije. To je bilo stravično jer imali smo neki checklist, znaš, u ovim domovima za stare, gdje su doktori napisali neki plan ako bi slučajno došlo do neke situacije da nema mjesta u bolnicama. Trijaža, ko ne bi išao u trijažu, znaš. Ja sam napravila jednu knjigu o trijaži sad u vrijeme pandemije i baš smo se pitali oko toga šta se dešavalo kod nas, pa ne samo kod nas, i u svijetu, kako su se napravile te hijerarhije, koga liječiti, koga ne, ko je prvi da se mu pomože i ko je recimo zadnji. Ja mislim da je u tvojoj knjizi, ako bi mene netko pitao koja je ključna rečenica, ta je virus je društveni odnos. To naravno podsjeća na kapital. Kapital nije hrpa novaca, nego je društveni odnos. Tako i virus nije nikakav agresor iz prirode koji se pojavio i napao, nego društveni odnos. Iako cijelo vrijeme govorimo o tome šta to znači. Ja, u početku pandemije, u tim lockdownom, ja sam se tako malo pozabavala sa prijašnjim
pandemijama, pa iz onim knjigama koje su već postojale i one koje su predvidile da će se pandemija desiti. I recimo ima jedna jako zanimljiva knjiga Big Farms, Big Flu, zaboravila sam autora, ali on recimo napisao je 2016. godine i piše o tome kako recimo je čitava proizvodnja hrane, to da su se farme počele na neki način, da su male farme bile pokupljene od velikih, pa onda su se male etablirale na robu gradova, sve bliže nekoj divlji prirodi, recimo u Kini, pa i u Afriki, i da je u Afriki došlo do neke proizvodne monokultura, znaš, i sve to je nekako promijenilo odnos, lako kažemo, i otvorilo mogućnost da neki virusi iz neke divlje prirode preskaču na čovjeka. I slično se desilo i sa tem eksploatacijom prirode, recimo u Afriki, u tražnji minerala, rudarstvo, sa tim rudarstvom. Ja, ali u knjigi analiziram i baš to pitanje na koji način je virus promijenio odnose, i to mi je zanimljivo bilo kako su se ljudi počeli ponašati, koje su recimo nove agresije se pojavile, te agresije, kod nas tega nije bilo u Sloveniji, ali recimo u Engleskoj i Ameriki bili su slučajevi gdje su ljudi zarađivali druge on purpose. Sa svrhom, ja, tako da se recimo da je zarađavanje, namjerno zarađavanje, recimo da je neko se vozio taksijem i onda odlučio da neće da plati, ali počeo je da kašlja u taksista. To se desilo u Londonu, taksist je umro zbog toga. Taj čovjek je bio zaražen virusom. Slično se desilo u Americi, gdje su se ljudi recimo ubijali oko pitanja imati masku ili ne. Neki ljudi su baš ubili recimo te varnostnike, guards. Zaštita. To je neka nova rečenica koju nismo mi naučili. Tako da mislim, zanimljivo mi je bila ta i psihološke stvari koje su se počele dešavati. Ne znam, u Americi recimo su ljudi kupovali toaletni papir kao ludi. Znaš, to je možda Slavojka Drakulić da napravi još malo, ona je pisala o toaletnom papiru u Hrvatskom, u socijalizmu, znaš, sad može da napravi novu knjigu o toaletnom papiru i zapadu. Jer u Australiji našla sam neki tekst da u jednom kafiću mogu si ti da kafu kupiš sa toaletnim papirom. 3 role za jednu kafu, a za kilo kafe 36 rola. Ne znam kako su oni to ustanovili, koliko je jedna kafa vredi, ali... Odgađali smo to, ali ne možemo odgoditi, iako metaforički cijelo vrijeme govorimo o tome. Od pandemije kao rata s virusom do rata kao rata. Da li te iznenadilo, pričala se za Ukrajinu, nisu vjerovali da je to moguće, jesi li ti mislila da je to moguće, i kako taj rat se odnosi prema onome o čemu si ovdje govorila, o ratu s virusom. I sasvim generalno, šta sad to znači za teoriju, za društvo, s onu stranu naprosto činjenice da ljudi
ljudi sada masovno ginu, da se uništava i tako dalje. Ja sam bila ovdje naivna. Ja sam mislila da neće biti rata. Mislila sam da će nekako to ostati neka grožnja, znaš, ali oni baš rat, nisam. U tom nekako uopće, i sad kad gledam taj rat, imam neki osjećaj, pa to ne može biti istina. Znaš, taj osjećaj, još imam da nekako ne mogu da shvatim potpuno, vidim realnost. Kad je počeo rat, ja sam počela razmišljati šta se dešava s Putinom. Putin mi je postao neka strašna enigma, pa i sama Rusija, znaš. Baš u prvim danima rata, kad sam ja dobila taj poziv da dođem u Kijev, u isto vrijeme sam dobila poziv da sam na konferenciji Psihoanaliza i umjetnost u Moskvi. Ali oni su me pozvali da napravimo to po Zoomu, znaš, da je bila online konferencija. I kad je počela ta konferencija se počela 3 dana od početka rata, znaš. Imala sam veliku dilemu da li idem na ovu konferenciju ili ne, kako i da li će konferencija uopšte biti, pa išla sam, znaš. Bila sam tamo prvi govor sam imala keynote, ali malo sam tako čekala da li će organizatori nešto kazati o ratu, znaš. Ništa nisu kazali o ratu. Oni su kazali da živimo u stravičnim vremenima. Ali ja sam malo pripremila se, pa sam napisala tekst u zadnje vrijeme drugčiji, da sam pisala u bistvu ne o tome što je Freud ili Lacan kazao umjetnosti, nego šta su kazali u ratu, znaš tu prepisku između Freuda i Alberta Einsteina. To sam preveo prije 35 godina. Pa to je krasna knjiga. Jako je zanimljivo jer, recimo, oni na neki način se pitaju da li možemo da smo optimistički, to Einsteina zanimlja, da li razvoj društva u budućnosti će biti takav da će biti ljudi sve pametniji i da nauka će se tako razviti da će pacifizam biti neko naravno stanje društva. Ali Freud onda odgovori, ma neće biti tako. Ako će biti možda manje agresije do druge, bit će puno agresije do samog sebe. Znači, kod ovog ruskog rata mene je počelo zanimati koja je filozofija. Recimo, jasno, psihoanalitički pitaš se šta se dešava u Putinovi glavi. Mislim, ovdje je pitanje koliko ide za paranoju, šta se dešavalo u ovim 2 godinama kad je bio potpuno izoliran, kako sad baš on nema ni dobrih informacija oko njega, jer oni koji mu donese loše informacije ne ostaju dugo, znaš. Tako da, sva ta pitanja paranoje i možda i neke untriggered psychosis koje bi psihoanalitičari recimo kazali. Mislim, kad smo da to, meni stalno pada slučaj Schrebera, koji je stvorio jedan paralelni paranoični sistem, sistem ludila, zbog potisnute homoseksualnosti. To je jedna od tih mogućnosti, međutim, postoji ta, budući se radi o sukobu svjetova, jedan svijet se zove Zapad, a drugi se zove ruski svijet. Ja sam ga definirao kao ruska duša plus carski imperializam minus gay parades. I onda je dobiš, međutim, to je rat blokova. Da, ali filozofski je zanimljivo. Ako gledaš koga on citira, to su Ivan Ilin ispred 100 godina, znaš, filozof koji je na neki način bio protiv partija, za ideju da je jedan vođa dovoljno u državi. On je bio zero party teorija, da u društvu ne trebamo da imamo više partija, jer trebamo samo dobrog vođu koji treba
u svojoj, da ima vlast nad svime, i nad sudom, i nad vojskom, ideologijom, i to je recimo Putin. U tom se Putin prepoznao. Onda imaš tog drugog filozofa, Dugina, ne, koji je otvoreno neonacistički, pa i organizirao je neonacističke sukobe u Moskvi, a onda imaš tog trećeg teoretičara Gumilova, Lev Gumilov, koji je bio etnolog, koji je umro u 90-im i on je razvio tu teoriju da postoji razlika između nacijama koje imaju neku kozmičku energiju i one koje nemaju. Znaš, on je napravio jednu teoriju passionality, neke strastvenosti, kako da samo ovi narodi, mlađi narodi kao recimo ruski narod, još imaju u sebi tu neku energiju zbog koje može da dođe na neki vrh. Njegova teorija je da narod recimo živi nekih 1000 godina, onda recimo njegova energija popušta, znaš, ako ne radi u tome da još dobi neku kozmičku energiju. I ta njegova teorija Euroazija, pa koji isto Dugin o tome piše, to je na neki način baš teorija koju Putin uvijek citira. I mislim da treba njega da nekako to što kaže, da mu vjerujemo, iako je jako ludo, znaš. To su toliko je fenomena koje treba da se analizira. I isto tako međunarodni odnosi, pa da pogledamo i ekonomska pitanja oko nafte i plina i svega tega, gas. Na posljedku i oligarhiju kao model pa i silovite vladavine. Prije nego dam publici šansu da se uključi u diskusiju, samo još jedno zadnje pitanje. Govorimo na ovom nekom jeziku na kojem ti još uvijek vladaš tim jezikom. S druge strane, dolaziš iz slovenske filozofije koja, ispravi me ako krivo kažem, zapravo se ne događa na slovenskom jeziku, nego se zapravo zbiva na engleskom jeziku. Jedna nova Renata Salecl i za 20-30 godina, to su od ove generacije, jel, koja će ovdje gostovati, vjerojatno neće moći koristiti ovaj jezik, to će biti sve na engleskom. Kako vidiš tu situaciju kad se tiče mišljenja? Hoće li se moći na slovenskom misliti, ako će sva slovenska filozofija biti na engleskom? Pa, može, radimo na tome. Mi, mislim, pišemo malo na slovenskom, malo na engleskom, ali sa slovenskom ne možeš da dođeš daleko. Trebaš da napišeš u nekom drugom jeziku, pa mislim da je slično i za hrvatski jezik, ako želiš da radiš međunarodno, znaš, onda bolje je da se naučiš neki jezik u kojem pišeš. Meni je drago da mogu još da nekako diskutiram hrvatski, iako nemam puno prilika, znaš, tako da trebam da se malo uvodim u jezik, onda mi ide bolje. To je dobro da ljudi ovdje znaju da sad uživaju nešto što je još tu, a neće više biti uskoro. Hvala lijepo za sada i pozivam publiku da postavi pitanja, komentare. Izvolite. Mogu li vas? Hoćemo, a ođarim. Evo sam na mikrofon. Prvenstveno htio bih vas pozdraviti što ste došli, što imamo mogućnost s vama diskutirati. Na samom početku je bilo govora o nekakvom vašoj, kako bi to rekli, znači analizi ili psihoanalizi pojedinaca. I to se manje više provodi kroz sve teme, bilo to sad ili Rusija ili bilo koje neke druge stvari koje su bile. Moje pitanje bi bilo, znači, u ovom protoku informacije,
znači koje nam dolaze kao onaj hidrant, koje su s određene strane prema civilizacijama usmjeravane, ne? Koliko je kapacitet samog pojedinca, znači da koliko to njemu stvara probleme, da se samo odredi, da znači izvuče nekakav zaključak, a koji da ne bude mainstream, a da opet, znači koliko je to, da li je pojedinac u današnje vrijeme sposoban kreirati vlastito mišljenje? Ja, to je jako teško pitanje, baš oko toga pitanja šta je istina i šta nije, šta je laž. Danas je jako teško se odlučiti. U vrijeme gdje imamo takvu razliku, recimo takav problem gdje dobimo informacije, kojim informacijama vjerovati, gdje ovi društveni mediji, Facebook, Twitter i tako, jako utječu na nas. Znamo u Cambridge Analytica skandal, kako oni mogu da utječe i na psihologiju birača. Ovdje mislim da još ne znamo kako se time boriti, pa i politički kako se recimo time boriti. Jer taj svijet manipulacije je nevjerovatan. Sad baš sam nešto pisala o tome, recimo ako gledamo sada tu situaciju ovog rata, svi ste vidjeli taj moment kad je novinarka javne televizije donesla taj poster Osjanikova, mislim da se zove, i za 5 sekundi pokazala taj svoj protest do rata, ali kad se taj moment protesta dogodilo, već smo imali na Twitteru i na Facebooku komentare da je to bilo sve fake, da je to uradio Putinov režim, jer da bi pokazao kako je još moguće da protestiraš u Rusiji. Jer u prvom momentu žena je dobila neku blagu kaznu, ali nije još završeno šta će se desiti s njom, ali onda u drugom trenutku bila je informacija, ne, fake je to što kažu da je fake, ne, bila je istina, a onda su bile informacije iz nekih krugova, recimo disidenta, koji su rekli, pa te žene nigdje nije bilo, ona je 20 godina govorila kremlinsko propagandu, a sada je postala zvijezdama, mi radimo već toliko godina kao disidenti, ali ne dobimo neki push, znaš, da svi svjetski mediji o nama pišu, znaš, tako da je bilo toliko nivoja da neki pojedinac nije ni znao šta da misli, ali niko se nije baš pitao oko toga da je to što ona napisala na tom posteru bila istina. Recimo, ti se sigurno sjećaš Václav Havla i njegovog teksta o greengrocer, prodavac zelenjave. Znaš, povrća, koji je kazao, Václav Havel je imao jednog tipa koji je svaki 1. maj u svoju radnju trebao da stavi jedan plakat radnici svijeta, udružite se. Taj čovjek nije vjerovao u komunizam, ali taj plakat je stavio tamo i Havel kaže, jao kako bi bilo krasno kad bi taj čovjek odlučio da kaže istinu. Ja ne vjerujem u komunizam, znaš, pa ne bi više nekako igrao tu igru. Ali recimo danas to šta je istina uopće nije više bitno. Sve se nekako predstavlja kao igra. Recimo, engleski teoretičar Petar Pomerancev napisao baš krasnu knjigu o propagandi. On je po ocu je Ukrajinac, tako da dobro analizira rusku i ukrajinsku
stvarnost i recimo on kaže u toj knjigi da je Putin neke vrste reality show čovjek. Ti imaš svaki mjesec neki drugi imidž njega, izgleda nekadač kao neki lovac. Lovac, divlji život, a drugi kao neki car, onda biznismen, znaš, onda nešto pjeva i tako dalje. Tako da recimo mijenja imidž, ali u svom tom nekom životu koji se recimo organizirao tamo šta je istina, šta nije, postojala je nekako sekundari, obsolit. Izvolite samo malo mikrofon. Hvala, mislim da me ne vidite, tu sam. Dobro, nisam vidio. Sustav da mi bude lakše, jer vas ne vidim, ali evo jedno kratko, ali slatko pitanje. Nadam se, tu sam pitam. Želim znati otkud vam inspiracija baš za taj naziv knjige. Gdje ste našli baš tu motivaciju za taj naziv? Ili tko ili što je bila najveća inspiracija za napisati? Mislim da je to bilo u trenutku kad sam počela da analiziram te nove agresije koje su se počele događati i da, mislim da mi je došla ta inspiracija. Jedan prijatelj mi je kazao da na nekom parkingu u Sloveniji pred neke trgovine bio je parkiran, jedna žena je parkirala svoj auto, ali ona je imala to identifikacijsku kartu, kako se kaže to? Registraciju je imala iz druge opštine. Iako to je potpuno ok, ali neko je dao jednu poruku na auto koje je pisalo kršite zakon. Opštan Franciji. Građani Franciji. Kršite zakon građani Franciji. I žena nije znala kakav zakon je ona kršila, mislim, živjela je tamo u tom gradu, ali imala je slučajno registraciju iz drugog grada. I to sam počela razmišljati kako neki ljudi imaju toliko vremena da pišu takve poruke na kole i šta se zašto počelo dešavati u međuljudskim odnosima. Zbog toga sam dala taj naslov. Neiscrpan destruktivni i samo destruktivni potencijal. Pitanja, evo ovdje imamo, molim vas. Najprije bih željela zahvaliti vama oboje na iznimno uzbudljivom razgovoru i zapravo moje pitanje, odnosno jedan slijed pitanja, proizlazi iz vašeg razgovora. Naime, ako se dobro sjećam, Boris je citirao rečenicu iz vaše knjige koja glasi virus je društveni odnos. Mene je to odmah bacilo 50 i nešto više godina unatrag, kada Guy Debord kaže spektakl i društveni odnos postavljan slikama. To me odvelo još malo dalje, do 62. mislim, do Williama Burroughsa koji kaže image is a virus. Dakle, slika je virus i predlaže onu svoju čuvenu cut-up playback tehniku koja je zapravo mogućnost subverzije i otpora, koja se, međutim, danas paradoksalno koristi za proizvodnju svega ovo što su fake news. Dakle, moje pitanje bi negdje bilo, što je sa virusom kao društvenim odnosom? Ako doista društvo ne postoji, kao što nam je rekla Margaret Thatcher, u kakvoj je to vezi sa Bendeovom konceptom nekropolitike, odnosno na koji, ima li to po vama veze sa onim Freudovim, ako sam ga dobro razumjela, temeljnim postulatom nagona smrti, odnosno nagona destrukcije, gdje on baš izlazi iz tih mikročestica virusa, odnosno konzervativnih nagona, odnosno vraćanja u neživo stanje. Jer gledajući sve ove prizore destrukcije, ih također sinoć sam 5 minuta gledala snimke iz Ukrajine od
užasa i nemoći ne mogu ni gledati, jer takvu destrukciju nikada nisam vidjela. Eto, oprostite na ovom cijelom svijetu. Hvala na jako zanimljivom pitanju. Taj eros thanatos, to je baš nešto što me jako me zanima šta se u našem vremenu dešava s time. Na kraju knjige koja sad izlazi ovdje sam analizirala nešto što me još muči i to je želja po uništenju koja postoji u grupama koje su jako aktivne i u produciranju i u šeranju fake news i conspiracy theory. Čitala sam jedno istraživanje koje su napravili istraživači iz Danske i Amerike i koji su se pitali da li ljudi koji su jako aktivni na Twitteru, Facebooku i slično u tom širanju tih lažnih vijesti i teorije zavjere, da li vjeruju u to. I zanimljivo je bilo da puno ih ne vjeruje. Puno ih ne vjeruje u to što oni šere, kako kažete šere? Dijele. I zašto? I onda sam se ja pitala koji je to užitak da ti nešto što ne vjeruješ tako strastno dijeliš. I mislim da je dvoje. Jedno je da jako dobro ti dobiš neko priznanje. Puno ljudi iz tvog kruga koji to recimo dijeli naprijed pa i klika i daje ti razne neke podrške, to je neko prepoznanje. Puno ljudi danas ima osjećaj da nisu vidjeni, da ih niko ne respektira. I sad dobiš ti neku grupu recimo, ali ako više imaš tih lajka, više se nekako osjećaš da si respektiran i viden, prepoznan. To je jedna stvar, a druga, još veći užitak je u tome da ta druga grupa, recimo tvoj nasprotni tabor, ti koji se ne slažu s tobom, reagiraju. Da su ozleđeni, da su jezni, ljuti, da se ljute, tako. I onda imaš ti neko prepoznanje, isto tako da si kao vojnik nekog ozlijedio, mislim da si ga pogodio u srce. Treća stvar interesantna u tom istraživanju bila je da i ljudi koji to rade imaju ponekad fantazmu da bi bilo dobro da čitav svijet kao što opstaje danas, da se nekako razbije i da se sve počne znova. To istraživanje je bilo napravljeno prije pandemije. Tako pandemija je na neki način realizacija tih snova, ali to je eros thanatos, jer u Freudu pa i u Lacanu isto eros thanatos, ta destrukcija vezana je na neku iluziju ponovnog početka. Tako imaš uništenje, a onda iz nule dođe nešto novo i recimo fantazme tih ljudi su isto bile da bi bilo bolje da svijet resetiramo, pa da je manje ljudi na svijetu, pa ona mala grupa počne sve novo. Ta fantazma ponovnog rođenja je na neki način suprotna strana te želje po destrukciji.